Priznaću da sam imao veliki strah, sve dok nisam izašao iz svoje komfortne zone, u zonu 2 odrasla medvjeda. Zvuči zastrašujuće? Samo zvuči. Ovo je odličan komad. Ovdje sada imamo jedan T-bone od domaćih junećih leđa koji odležava u našem dry ageru koji smo prethodno vidjeli. Odmah nakon 7 km od grada nalazi se Goransko jezero, nastalo prije više od pola vijeka od potoka Jošava, kao rezultat omladinske radne akcije članova pokreta Gorana. Eto i porijekla naziva. Čak i ona najveća i najduža rijeka počinje običnom kapljicom. Vodene staze odvele su me do Doboja, do rijeke Bosne, koja predstavlja centralnu tačku ovog kraja. Grad ipak nije toliko blizu nje, budući da se radi o rijeci koja često poplavi svoje obale. Ipak, ona predstavlja važnu kariku u ekonomiji Doboja, a takva je bila i kroz istoriju. I gdje bolje da o tome više saznam nego u regionalnom muzeju? Ćao Aco, kako si mi? Ćao, kako si ti, dobro? Šta ima? Evo, odlično. Dobrodošli u muzej. Bolje te našao. Šta ovdje ima interesantno da se vidi? Šta u muzeju ima interesantno? Pa muzej u Doboju je znači regionalni muzej, imamo ogromnu kolekciju predmeta iz različitih perioda. Iz ove regije, znači priča o ovoj regiji. Znači priča je o ovoj regiji, priča je o tom centralnom dijelu sjeverne Bosne, nekako taj prostor gdje rijeka Bosna prolazi kroz taj centralni dio, tu mi najviše predmeta baštinimo. Ovaj muzej obuhvata arheologiju, prirodu, etnologiju i umjetnost. Za svakog po nešto. U gradu Doboju nekako se najviše priča o utvrđenju, oko kojeg se grad i razvio svojevremeno. I to ne samo Doboj, već i veliki broj mjesta uz obalu Bosne. Nije izolovan slučaj, vi imate od Maglaja, Tešnja, Dobora, sve su to tvrđave koje su nastale na Bosni u određenom vremenskom periodu, tako da i danas... Znači, bila je jako važna rijeka u tom nekom... To je bila najvažnija komunikacija, da kažem, sjever i jug. Tvrđava je nekako priča za sebe, pa ću je kasnije i sam posjetiti. Ali da se mi opet vratimo na priču o rijeci. Sav život kroz praistoriju, istorijski period bio je vezan za rijeke, možda više nego danas, jer je rijeka značila izvor života. Ljudi su komunicirali putem rijeka, bio su izvor hrane, izvor sirovina, kamenih sirovina koje su koristili za svoje alatke. Ovdje vidimo neke alatke, na primjer, koje su napravljene upravo iz tih oblutaka iz rijeke Bosne, tako da je... Koplja od kamenja. Strelce. Strelce za znači luk strela, znači to je vrh strelice, znači fino okresan strelca od tog kvalitetnog materijala koji je prikupljan iz korita rijeke Bosne, tako da je danas reproducirati tu tehnologiju je jako, jako teško, znači ti ljudi su mnogo ulagali u znanje i vještinu i tehnologiju. I naravno, ako je ovo mjesto bilo naseljeno u praistoriji, onda su tu definitivno bili i Rimljani. Šta nam je ovo? Ovo su nam ovdje predmeti iz antičkog perioda, iz rimskog perioda, koji su pronađeni na prostoru rimskog vojnog logora u Doboju. To je prostor gdje rijeka Usora ulazi u Bosnu. Znači, taj prostor još od praistorije, od Palota bio naseljen. Znači, ovo je grad koji, možemo reći, je naseljen posljednjih 100.000 godina. Znači, međutim, važna faza u tom razvoju čovjeka bilo je osnivanje rimskog vojnog logora u prvom vijeku nove ere. To su potvrdili i arheološki nalazi, te se predmeti iz ovog perioda također nalaze u muzeju. Različito naoružanje koje koristi rimska vojska, međutim oni koriste i sve ostalo, ne samo koriste nakit, dijelovi vojne opreme, novac. Ovo su znači rimski denar iz jedne ostave upravo sa prostora Usore, to je novac mahom iz vladavine Septimija Severa iz drugog veka. Znači, vojska nije privlačila samo ostale vojnike, nego je privlačila i različite spektar ljudi, različitih zanimanja, tako da je oko tvrđave niklo i civilno naselje. A na spratu muzeja
nalazi se postavka nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske. Od 10 elemenata najviše pažnje nosi branje trave ive na Ozrenu, koja je uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Ovdje se dešava jedna neobična stvar, a to je da se ovo vjerovanje u ljekovitost ove trave, ukoliko je ubrana na dan usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, prenijelo i preko granice Ozrena, tako da je unazad 10-15 možda godina znatan broj učesnika tih berača su ljudi koji nisu sa Ozrena. A branje trave ive, koje se svake godine tradicionalno održava na Ozrenu, nije baš ni tako lagano. Treba se popeti na jedno ozrensko uzvišenje gostilj i ta berba ive na padinama tog gostilja, treba pronaći ivu među višom, gušćom travom, traje po 4-5 sati, ali kad se ubere dovoljna količina ive, onda se formiraju na tom vrhu brojne spontane grupe. Jede se isključivo postna hrana, zato čak sam primijetio, pošto sam godinama gore obilazio taj teren, da starije stanovništvo ne jede čak ništa ni crveno, zbog poštovanja prema Svetom Jovanu, jer je njegova krv na taj dan prolivena. Manifestacija koju definitivno treba posjetiti. Šteta što nisam došao u pravo vrijeme. Još malo ću se prošetati muzejem, razgledati bogatu postavku i popeti se na uzvišenje, da osmotrim dolinu Bosne sa tvrđave Gradine. Ovo u stvari u početku nije bila vojna tvrđava, već utvrđeni dvorac u kojem je do dolaska Turaka živjela lokalna vlastela. Kasnije je tvrđava bila značajan dio ugarsko-turskih ratova, a danas je nezaobilazna destinacija svakog ko posjeti ovaj grad na 3 rijeke. Pored Bosne, tu su i rijeka Usora, koja dolazi iz Teslića, te Spreča, koja svoj 137 km dug put završava upravo ovdje. Odmah ispod tvrđave nalazi se još jedna istorijski značajna građevina, sinagoga Beit Šalom. Dobar dan, Dario. Pozdrav, Bojane, kako si? Šta se radi? Dobrodošao u Doboj, kako si? Bolje te našao. Reci mi, kako je ovo lijepo mjesto ovdje? Ovo je Jevrejski kulturni centar sa sinagogom. Ovaj kulturni centar na raspolaganju je za razne svečanosti. Jevrejska zajednica u regiji Doboja broji oko 45 članova, ali je tu bogata zaostavština. Idealno mjesto da saznate više o jevrejskoj tradiciji i kulturi uopšte. Ok, Bojane, evo sad smo u sinagogi, ovdje je potrebno da staviš kapicu na glavu, ona se zove kipa. Kipa, jeste. Svi muškarci koji se nađu u sinagogi, neophodno je da pokriju glavu. Tako da i ti sad možeš da... Dobro, gdje se stavlja se ovdje? Ona se stavi, jeste, ona se ovako sama vakumira. Sad na moju ovakvu kosu. Jest, u redu je. Nadam se da će se primiti. Hoće, primit će se, nema šta. Dobro. Tako da, evo, sad smo u sinagogi. Sinagoga je jevrejski vjerski objekat gdje se slavimo Gospoda, moleći se tokom naših velikih praznika. Jevreji se u sinagogi mole 3 puta dnevno, a centralni i glavni dio je takozvani Aron HaKodeš, odnosno Sveti Ormar, gdje je zapis Tore, svetog teksta u judaizmu. Kako izgleda Tora? Ona se čita ponedjeljkom, četvrtkom i subotom, iznosi se ovdje na bima, otvara se i prati se taj odlomak koji je te sedmice. A to je ta knjiga? Jeste, to je knjiga Tora, 5 knjiga Mojsijevih koji se čita. Ovo je rađeno na pergamentu, ne bi smjeli da diramo rukama, zato ima ovaj mala ruka, pokazivač koji nam pomaže dok čitamo. U centru se nalazi i bogata biblioteka sa velikim brojem naslova na raznim jezicima, a na samom ulazu u dvorište smještena je spomen ploča stradalima u Drugom svjetskom ratu. Nakon ove zanimljive posjete, spustit ću se na ušće rijeke Usore u Bosnu, tamo gdje su logorovali Rimljani. Sa druge strane rijeke Bosne nalazi se ušće rijeke Spreče, gdje ću se samo kratko zadržati, jer me zove Ozren, čuvena planina, veoma značajna gradu Doboju. Odmah nakon 7 km od grada
nalazi se Goransko jezero, nastalo prije više od pola vijeka od potoka Jošava, kao rezultat omladinske radne akcije članova pokreta Gorana. Eto i porijekla naziva. Jošava je samo jedan u nizu planinskih potoka Ozrena, a na njenoj obali, malo uzvodno od jezera, nalazi se prostor za odmor, sa mjestima za odgovorno roštiljanje u prelijepom šumskom krajoliku. A jezero jedno je od glavnih kupališta tokom ljetnog perioda. Tu je sve što vam treba za jedan kvalitetan vikend. Šetnja, kampovanje, kupanje i još mnogo toga. A kada uzbrdo izađete do okolišta, imate šta i da vidite. Uz prelijep krajolik, tu je jedno posebno mjesto gdje ćete, obećavam, doživjeti nesvakidašnje iskustvo. Domaćin Pero nestrpljivo čeka da mi to sve i pokaže. Kako je, Pero? Dobro, kako si ti? Dobro došao. Bolje te našao. A gdje sam ja to došao? Pa evo, došao si u bazu Paragliding kluba, tačnije etno kompleks Naša Maša, tako da nalazimo se na planini Ozren, nedaleko od Doboja. Sad mene zanima zašto Naša Maša, ali dobro, valjda ću saznati kasnije. Paragliding je izuzetno popularan na obližnjem vrhu Gostilj i ovdje je baza svih onih koji vole visinu. Međutim, ovo mjesto također je popularno zbog neobičnih stanovnika koji žive ovdje. Vidim, Pero, da imaš dosta ovdje životinja. Da, pa eto, sticajem okolnosti postali smo utočište za divlje životinje i za životinje. Uvijek smo tu, uvijek je hranilo se i brinulo se o pojedinim životinjama. Prekretnicu je donijela Maša, to je medvjedica koju smo našli 2019. Tako da ona postaje već postala je simbol ovog mjesta i ovog kraja, čak i regije. Eto odakle ime Naša Maša. Imati ovakvu životinju pripitomljenu, skeptici će reći da je nemoguće. Pored Maše ima i Ljubica, ona je godinu dana mlađa. Znači ima društvo. Da, ima društvo. Ona je socijalizovana jednostavno da je navikla na ljude, na druženje sa ljudima. To sad uslovno rečeno divlja životinja, ona možda spada po nekom stručnom nazivu divlju životinju, međutim ona je pitomija od mnogih pitomih životinja. Pero, ona je pitoma? Pa da, ona je pitoma, evo možemo da se uvjerimo, da vidimo kako to izgleda. Jesi li siguran ti? Pa siguran, sad ne znam da li si ti siguran, ali ja sam siguran. Pa ne znam, nisam baš. Priznaću da sam imao veliki strah, sve dok nisam izašao iz svoje komfortne zone, u zonu 2 odrasla medvjeda. Zvuči zastrašujuće? Samo zvuči. A Ljubica obožava tvrde bombone. Maša nije nešto druželjubiva. Ne, Maša ti je onaj tip koji neće da se druži s nekim koga ne zna. Maša je to je ko dvoje djece. Pa ono jedno je trči svakom u krilo da se ogrebi za slatkiš i to je Ljubica, a imaš ono stidljivo koje sa strane stoji i neće da priđe svakom. Ali da sad ovdje da ostaneš 2-3 sata, dozvoliš da te ona upoznaje, onda bi ona prihvatila i tebe za drugara. Stvarno kako lijepo nježno uzma. Pa živi nek vas. Pa sad zamisli kako ona bere kupine sa onih ostruga, sa onih trnja. Da. To je faktički ko rukom da koristi. Od najmanje nježnosti do najveće grubosti. Sve pokriva medo. Jedno nezaboravno iskustvo i razbijanje predrasuda. Pero, preživio sam. Vidi, to je normalno ovdje. To je svakodnevnica druženja i život sa medvjedima, tako da nije to problem i preživiti. Ovo je možda jedinstveno mjesto, pa čak i u cijeloj Evropi. Ali to nije kraj životinjskoj avanturi. U stvari, to je tek početak. Oslobodio sam se straha, evo sad se već prijatno osjećam ovdje. Malo mi je lakše. Čak se i ne bojim medvjeda više. Evo da se osjećaš još prijatnije.
Hoće mikrofon. Male, on sad nestrpljiv da pogleda. Pregleda ovo sve. Što si mi isprljio? Jel, čuješ li ti mene vuče? Idemo dalje sa upoznavanjem divljih zvijeri. Samo uslovno rečeno, divljih. Malo mijenja sad laku, pa je malo nije sređen. Smijem li ga ja pomaziti? Smiješ, naravno. Dođi, ej. Dođi ovdje. Jel se voli maziti, kao i ostali psi ili Pa, nije baš da nešto uživa? Ne voli da mu se neko nameće onako ono nešto. Da, ima on svoje. Da. Nešto mu se sviđaš mu se. Ja se nisam nametao, ali zato on jeste. U ovom kompleksu možete da prespavate. Tu je i restoran u kojem se nalazi ova ogromna kolekcija novca i poštanskih markica. Vratit ćete se kroz vrijeme, uživati u prirodi i naravno među raznim neobičnim životinjama. E sad, zbog razlika, ponekad slaganje među njima nije baš najbolje. Odvojeni su, pretpostavljam. Ne, zajedno oni imaju susrete tako. Jeli? I tolerišu jedni druge. Mada je Messi jednom prilikom nekako uskočio dole kod Ljubice i Maše. Pa ga je Maša dohvatila, držala ga u šapama. Ali nije ni ona znala šta bi s njim. Da. Ja sam izašao napolje, zvala me Dragana kad vidim Ljubica drži Mesija u rukama, u šapama, a Messi se dere. Tu je nastala ona izreka, dere se kojerac. Mislim, ona njega uopšte nije nešto sad ali nije ga napala, povrijedila. ali ne zna, ona ga drži, nije ga povrijedila. Ja na nju viknem, zagalavim, pusti, ona je njega pustila, Messi se istog momenta okrenuo i udario je glavom u prsa. I ona sva zbunjena gleda u njega, on se onda ponovo zakrene, ponovo udari, ova se okrene i pobjegne, veli budale. Upoznajte Mesija, kamerunsku patuljastu kozu koja voli da čačka mečku. Lud ili hrabar? Nisam siguran. A u donjem dijelu imanja stanuje još jedan gospodin. Imaš i lamu. Kako se zove lama? Lama je Francesco, Franc. Franc? Da. A on je jedan umišljeni gospodin. Slobodno mu priđi, neće ništa. Ovo nemam ništa. Trebao sam nešto da poristim, da mu dam da jedi. Šta jedi? Da ga pomaziš. Nemoj da pljuješ. Pljuju me. Kaže Pero, postoje dva razloga zašto lame pljuju. Jedan je kad su u opasnosti, a drugi od prevelikog uzbuđenja. Nadaću se da je ovo drugo. Na drugom dijelu Perinog imanja nalaze se jeleni lopatari, od kojih ćete očekivati da će pobjeći čim vas vide. E pa, ovi neće. Pun utisaka, spustit ću se prema Doboju, a usput je ušuškan restoran Panorama. Perine životinje su nahranjene, a mogao bih i ja nešto probati. Dobar dan, Bojan, i dobrodošao u restoran Panorama. Bolje te našao. Sjedi, pridruži mi se. Reci mi, zašto Panorama? Pa mislim da je sve jasno. Jel? Jeste. Panorama je nastala upravo zbog pogleda i ljepote ove ozerske šume koja se prostire u suštini cijelom dužinom restorana. Nekako je bilo logično da nijedno drugo ime ne dobije prednost u odnosu na Panoramu. Kad je otvoren ovaj restoran? Restoran je otvoren 1.8.2024. tako da smo relativno mlad restoran, nov. Još uvijek nismo ni u potpunosti zaživjeli, ali krećemo se ka tome da smo jedan prepoznatljiv brend. Nije se još stigao ni isprljati. Nije se još stigao ni isprljati, bravo. Iako danas nisam ulazio u vodu, ona uvijek nekako izvuče snagu iz mene. Naravno, na pozitivan način. Tu je prvo predjelo da je vrati. Šta ovdje imam na ovom ja tanjiru?
Evo ovako. Izgleda mi onako pravi domaćinski. Pravo domaćinsko predjelo, hajde tako da kažem. Ovdje imamo selekciju, prije svega jedne ozrinske cicvari sa domaćim ozrinskim brašnom koji se meni na mlinu tu kod jednog čovjeka sa užičkim kajmakom. Zatim imamo selekciju goveđe, selekciju svinjske pršute i domaće uštipke sa kombinacijom bijelog i hedinog brašna. Tu imamo još malo užičkog kajmaka, domaćih čvaraka. Domaćeg ovog, svega po redu. Ali moramo da, prije nego što nastavimo sa tim domaćim, da kažem da mi zapravo pravimo jednu kombinaciju tradicionalne i moderne kuhinje. Ja sam definitivno za tradicionalnu. Da se ne uvrijede ti veliki svjetski kuvari koji su smišljali karpaccio sa tartufima, tartar biftek ili bruskete, koje također možete naći u Panorami. To sam domaći uštipci sa bijelim i hedinim brašnom. Selekcija svinjske pršute. Opa. Goveđe pršute. Ovdje imamo ravnički sir. I ovaj je lijep, ovaj kajmak lijep. Kajmak je odličan, zaista. Predjelo bi bilo sasvim dovoljno, da ja nisam toliko gladan. A dobri komadi mesa već su spremni. Ovdje sada imamo jedan svinjski lungić ili biftek u narodu poznati kao svinjski filet. biftek. Tako je. Imamo različite nazive za njega koji odležava u vosku. Mogu slobodno reći da smo jedinstveni po tom načinu odležavanja na regiji. To su svinjski lungići koji se prilikom obrade svježe meso se potapa u jestivi pčelinji vosak i tako može da odležava do 2 mjeseca. Hvala. A nakon što se izvadi iz voska ostaje svježe kao da je sada sa obrade. I to mu vosak odradi? Da. Vosak ga u suštini vakumira. Ne dopušta vazduhu da dopire do mesa i samim tim meso ostaje zaista svježe kao da je sada sa obrade. Hvala, Saša. Dobro. Ovo je neki dobar komad. Ovo je odličan komad. Ovdje sada imamo jedan T-bone od domaćih junećih leđa koji odležava u našem dry ageru koji smo prethodno vidjeli u 6 sedmica. Meso odležava na kockama himalačkog Daj ti meni to sve stavno. Nemoj se mučiti, ovo ja ću. Nadaću se da će hrana ovakva biti i u buduće, jer planiram da budem redovan gost. Šta si mi ovo, brate, malo ovako dao? Daj mi komad. Daj mi komad. Slobodno. Ne štedi. Mi nismo kuće koja štedi. Nazdravit ću novom poznanstvu, dobrom rakijom. I vrijeme je da krenem dalje, na neku drugu rijeku. Grad Doboj, mjesto gdje se spajaju 3 rijeke i gdje se nalazi savršeno jezero, opravdao je moja očekivanja. Vidimo se.